Oh. Eins, zwei, drei. Sprichst du Deutsch? What? Hai teman-teman, selamat datang di vlog aku lagi. Hari ini kita akan nge-prank orang lagi dengan bahasa Jerman seperti video Umi TV sebelumnya. Silahkan nonton sampai akhir, oke? Hello, bro. Hey, was geht ab bei dir? Where are you from? Deutschland, und du? I'm from Indonesia. Ah, sehr gut, sehr gut. Yes. Sprichst du Deutsch? English, please. English, okay. English Yes. also good. Very good. So, what languages you speak? Indonesian language. Indonesian language. Oke, kalau gitu kita bahasa Indonesia aja yuk. Keturunan tuh bang, keturunan Swiss. Gimana? Ibu dari Indonesia. Halo. Hi. Eins, zwei, drei. What? What are you doing? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, 10. Eins. Du? I don't know. Eins, Eins, zwei, zwei, drei. drei, Jetzt du? Eins, zwei, drei. eins, zwei, drei. Yeah! Sehr gut. Sehr gut. Und das 10. What? 10. 10. 10. 10. 10. 10. Yeah, 10. Not 10. 10 is 10 is English. 10 is Deutsch. Deutschland. German. Okay. And you know, remember 1, 2, 3? No, I Eins, forget. eins, Really, I forget. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Eins, zwei, tonight. I don't know. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya? You can? 1, Language 2, nation? 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. I know. 1, 2, 2, 3, 3, 4. 5. No, I can. Okay. Okay. 5, 6, 7, 8. Yes. And then? 9. 9. Oh iya, 9. Dan 10. Betul kan? Alright, you smart, really. Terima kasih banyak. Aku memang bisa bahasa Indonesia kok. Rese banget tau nggak? Astaga. Lagi ngeprank. Hello there. Hallo. Hello there. Was geht ab bei dir? Hi. Wie geht's dir? Wie geht es dir? What? Wie ist das? Sprachen Deutsch? Ja, Deutsch, du? Ah. Nah, just a little bit. Ah? Like willkommen, Achtung, ich heiße Adrian. Ha? Danke. Mein Name ist Adrian. Dein? Oh, your name is Ja, Adrian. du? Da. Oh. Sprachen Ruski. I am speaking Russian. I can speak Russian, English, Arabic.
Spanish. Not Dutch. Deutsch nicht so gut. Okay. But, what else do you speak? Russian. Привет. Привет. Как дела? Хорошо. 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 Приятно познакомиться. Спасибо. Спасибо. Yeah. English. Okay, very good. Because I'm English teacher, so I have to speak English. Arabic, little bit. Arabic, Alhamdulillah. Alhamdulillah, syukran kathiran. And Spanish, little bit. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? No hablo español. Hablo español sí un poco. Mucho gusto. No. And? So, 5. And my language? What? Indonesian. Ya, kenapa kita nggak bahasa Indonesia? Yeah, very good. Oh my goodness. So nice. When you said Heiße Adrian, I was like, wow, man, me too. Yes. Actually, I'm originally from Java, you know. Actually, my full name is Adrianto. It's like Portugal, Italiano. Yes. Actually, from Java. I get you. Yes, Adrianto. Yes. With internet, YouTube, and learn by myself. And I make some kind of how to pronounce it well. Okay. Mau cari istri Rusia? No. No. Kan cantik-cantik tuh. I'm too old to find a girl from Russia. Nah, never too old. Hello, brother. Hello, people. Wie geht's dir? I don't speak Russian. No, it's not Russian. German. No. Oh, German. Do you speak German? I don't speak German. Guten Tag. Nein? No? What? I don't know. What do you speak? A little bit English. Yeah. What else? Just it. Just English? Just English. Yes. No other language? Little bit Spain, maybe. Mm-hmm. That's it. Japanese. Japanese? No, I don't speak Japanese. No. But where are you from? Indonesia. So you speak also bahasa, no? Yes. Bilang dong dari awal kamu orang Indonesia. Aduh, mantap bang dari tadi. Kira orang Jerman bang, itu berbang. Iya betul. How are you? Hallo. Gut, und wie geht's euch? What's your name? Adrian. Und euer Name? Is Intan. My name is Intan. Intan. Oh. Wie geht es dir? How are you? Ja, wie geht es dir? Yes? No. Aduh. Itu teman-teman susahnya kalau dengan bahasa Jerman. Semua orang langsung akan click away kalau nggak ngerti bahasa Jermannya. Makanya ngeprank dengan bahasa Inggris lebih gampang. Wow. Wie heißt du? Where are you from? Deutschland. Sprichst du Deutsch? German? No. Do you speak German? No. I'm from Indonesia. Indonesia. Very beautiful country. Thank you. And where from Indonesia are you? From Medan? From Padang? From Sulawesi? From Jawa? Sulawesi. Makassar or Sulawesi. Medan? Makassar. Manado. Oh, Manado. Oh, very good. I was in Manado. Bunaken. Bunaken. Yeah.
Bagus sekali di sana ya. Orang Indonesia? Nein, Deutscher. Oh enggak. Deutscher. Bisa bahasa Indonesia? Jerman. Aku orang Jerman. Bisa bahasa Indonesia? Bisa dong. Bisa dong. Wow. Mantap kali. Makasih. Di Indonesia tinggal di mana? Aku tinggal di Swiss. Manado bagus ya. Aku rindu makan ikan di Manado. Waduh, enak sekali. Yang di tepi laut. Pinggir fresh, pantai. Di pinggir pantai fresh dibikinin. Sausnya enak sekali. Iya. Saus Manado buat ikan. Aduh. Kirimin dong. Mantap kali. Kirimin makanan ikan satu. Ya ntar rusak di jalan. Kasih es dong. Dikasih es terus dikirimin. Boleh juga. Oh ya? Boleh. Wah, baik sekali kamu. Mana alamat dikirim? Swiss. Ke Swiss. Tapi mahal ya ongkirnya ya. Iya dong. Tapi kamu bayarin ya. Hallo. Hallo Bruder. Hallo Bruder, wie geht es dir? Well, Sprichst du Deutsch? how are you today? Deutsch. No. Do you speak German? Do you speak German? No. I'm just Indonesia. I'm not speaking English. Oh, no English. Indonesia aja. Oke, bahasa Indonesia kita kalau gitu. Anjay. Udah pusing ya, Mas? Udah pusing ya, Mas? Iya, Mas. Jangan malas, kau menjadikan aku konten, Mas. Kenapa enggak? Aku mau jadiin konten. Terima aku, Bang. Jadiin aja Bang, aku ikhlas. Oke. Jadian lagi konten itu, Bang. Supaya jadi ikhlas. Tuh siapa tuh? Siapa tuh? Teman, Bang. Teman. Kalian di kota mana? Aku Sulawesi. Sulawesi. Mantap. Sulawesi mana? Utara? Makassar, Sulawesi Selatan. Selatan, Makassar. Oke, bagus. Aku udah pernah transit di Makassar. Wow. Pas. Halo. Halo, sing. Nyanyi. What? You were singing. Yes. Singen. Ja, sing bitte. Ayo. Mau denger aku nyanyi? Singen. Nyanyi. Yes. Sampai aku tutup usia, kan ku jaga hatimu sampai aku tua. Apa sih? Waktunya. Not. Woher kommst du? What? Woher kommst du? I don't understand. Where are you from? I speak German, that's why. Indonesia. Oh, Indonesia. Mantap. Orang Indonesia. Enggak. Orang Jerman. Tapi ngomong bahasa Indonesia. Iya, untuk ngeprank orang. Ya Allah. Ini orang Indonesia. Bukan, aku bukan orang Indonesia. Aku orang Jerman. Aku orang Jerman. Gak percaya. Nggak percaya? Yes. Kenapa nggak percaya? Karena bahasanya fasih banget. Terus kan bisa belajar. Kamu kan juga bisa bahasa Inggris. Oh. Iya kan? Nggak percaya. Iya sih. Coba ngomong Swiss. Kalau emang di Swiss. Atau bahasa Jerman. Dia bahasa Jerman. Tadi kan udah aku dengan bahasa Jerman. Iya, sekarang coba mau dengar lagi. Ja, warum denn? Glaubst du mir nicht, dass ich Deutscher bin? Apa artinya?
Kamu nggak percaya bahwa aku orang Jerman? Kamu apa? Kamu Nggak tidak percaya bahwa aku orang Jerman? Yes. Percaya? Tapi kalau mukanya emang muka-muka orang luar, tapi kalau bahasanya nggak percaya. Nggak percaya? Kalau Mau ini ikut? jujur ya? Hah? Ini jujur apa enggak sih? Iya jujur. Beneran orang tua? Jujur. Beneran orang Indonesia nggak sih? Aku bukan orang Bahasanya Indonesia. pasti banget. Aku bukan orang Indonesia. Mau ikut nggak? Mau ikut YouTube channel nggak? Ini lagi punya YouTube. Iya. Aduh. Emang ini lagi ngapain? Lagi bikin konten. Lagi bikin konten. Ngeprank. Mau ikut? Iya. Bagus. Emang, jadi ini lagi nge-record? Iya betul. Record. Iya. Oh, emang channelnya apaan namanya? Adrian Blaster. Coba diketik. Tuh, Adrian Blaster. Makasih. Oke ya, ikut terus ya. Oke, Oke, terima bye. kasih. Bye. Eins, zwei, drei. Sprichst du Deutsch? What? Eins, zwei. Nein, jangan. Jangan di next. Jangan. Oh, Mau di next tadi ya? enggak. Apa? Tadi udah mau tekan tuh. Mau ngetik gitu. Enggak, aku mau ngetik. Oh, oke. Aku langsung kaget tadi kan pas udah mau ngetik terus langsung bilang jangan kok jangan. Ein Fam. Sehr gut. Deutschland. Germany. Yes. Germany. Deutschland. Do you speak German? No. I said English. English. Oh, okay. Then we talk in English. No. I'm from Indonesia. So you speak Indonesia also? Yes, Indonesia. Ya, kalau gitu bahasa Indonesia aja dong. Loh. Orang mana? Orang Jerman. Aku orang Jerman. Lu kok bisa orang Jerman? Bisa bahasa Indonesia ya? Ya bisa lah. Seperti kalian bisa bahasa Inggris, kalian kan juga bisa bahasa Inggris. Jadi orang Jerman juga bisa bahasa Indonesia. Oke, sampai ketemu lagi ya teman-teman. Semoga kalian terhibur dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan apa aja yang kalian suka. Pokoknya sampai ketemu lagi di vlog berikut aku. Bye-bye.